Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste ka jeno lena re thutong ya 25 re tswela pele ka karolo ya bobedi ya setshwantsho sa balemi ba kgomo. Setshwantsho sa balemi ba kgomo ke karolo ya bobedi ena e re etsang. Hopola hore re ntse re nka ditaba tsena ho mareka kgaolo ya 12 temana ya pele ho isa temana ya 12. Thuto ena e hahelletse ho thuto yane ya 84 moo teng e neng e le selekela se re fang karolo e kgolo e angwang ke setshwantsho sena sa balemi ba kgomo. Hopola hore mekgahlelo eo re leng ho ona kapa mokgahlelo o re leng ho ona ke o Jesu jwale a seng a le ka hare ho Jerusalema, mme a sa tletse sa ruri a ke a hlola sa tswa teng a ntse e le hore o tla etsa mesebetsi e meng ka thoko. Mona ke ha Jesu a le Jerusalema pele ho nako ya hae ya ho tshwarwa kapa ho tshwaro ya hae. Mothati ona ke o mong wa methati e hlokolosi haholo hobane ke moo Jesu jwale a neng a tebisa thuto ya hae hore ba tla sala ba tle ba ntshetse pele borungwa ba hae lefatsheng, babe bao ba salang ba tle ba sale ba tiile ba kwenne le ka nnete ka taba tsa thuto ditabeng tsa Modimo le Jesu lefatsheng. Thuto ena ya Jesu e ne e qholotsa le bona baetapele ba tumelo ya Sejude hore ba elellwe morero wa Modimo ka ho kgethwa ha bona ke Modimo hore e be setjhaba seo a se bitsang ke hore ke setjhaba sa hae. Hape o ne a tebisa thuto ho barutwa ba hae hore ba lemohe ka matlamatla hore Mesia yane ya lebeletsweng o se a le teng ka yena, o se a le teng molemong wa lefatshe. Jwale re ka sheba temana ka temana le hore na e tiiswa jwang ke ditemana tsena tse re di fumanang ka hara Bebele taba ena e qetang ho e bolela. Ha re ye temaneng ya pele. Temana ya pele e re jwale a qala ho bua le bona ka ditshwantsho a re motho o ne a hlomile tshimo ya morara. Jwalo ka ha e ne le Mareka ya ngotseng efangkgedi ena pele ho ba efangkgedi bana ba bane, ho a hlaka hore Matheu le Luka ha ba bua ka taba ena hobane e a hlaha taba ena ya setshwantsho sena sa balemi ba kgomo. Bona ba e bua ba nkile mohloding wa bona, mohlodi o moholo e le yena Mareka hobane ke yena a ngotseng pele ditaba tsena. Mateu o e buile ho Matheu kgaolo ya 21 temana ya 33, ha Luka yena e bile temaneng ya kgaolong ya 20 temana ya 9. Ka setshwantsho sena Jesu o na supa ka tshebetso e kgolo e entsweng ke Modimo bakeng sa setjhaba sa Israel. Mme Mopesaleme e leng Pesaleme ya 80 temana ya 8 e re ha e bua ka Modimo malebana le dikamano tsa hae le setjhaba sena sa Israel, e re o no futhole morara Egepeta, wa lelekisa ditjhaba mme wa o hloma, wa o lokisetsa sebaka mme wa nama metso, wa tlala naha. E ne le Modimo ha ikgethela setjhaba sa hae seo ho lokelang hore mafatshe ohle a tla tsebe Modimo ka sona. Anthe ha ile moprofeta Isaiah yena tabeng ena ya tshimo, yena hore yena o senoletswe moratuwa ho thweng Jesu e re ha bua ka yena Isaiah ke moratuwa ya pinelwang sefela bakeng sa tshimo ya hae ya morara, e neng e le leralleng le nonneng. Tshimo eo o e sebeditse ruri ka ho e lema, a tlosa majwe ho yona, a hloma merara e kgethilweng, a haha tora hara yona, a epela sehatelo teng. O na tshepa hore karabelo ya yona
ka morago mosebetsi o mokalo e tla ba go beya ditholwana tse monate. Empa ka bomadimabe temana ena ya pele ho isa temana bobedi ka bomadimabe e behile tse babang. Ha re ya temaneng ya botshelela mona ho Mareka, kgaolo ya 12. Jwale ka ha hobane a sa na le mora wa hae ya leng mong ya ratwang, le yena a mo romela ho bona e le wa qetello, a re ba tla hlonepha moraka. Mona Jesu o na bua ka yena. O na bua ka yena ditaba tseo di supa ketso ya Modimo Ntate hore a rome mora hae ya mong ya ratwang e leng yena Jesu Kriste. Mme Jesu o hlalohanya dibakeng tsa motho e motona ka hobane fela e le motona, ebe o sa bitswa mora hobane e le motho e motona. Enwa eo Jesu a buang ka yena ke ya neng a le teng tshimolohong, a le ho Modimo, e le Modimo. Ke ya bolelwang ke moefangedi Johane e le lentswe, ho Logos, the word. O tlile bakeng sa tshimo ya ntatae ya merara eo ka bomadimabe e behileng ditholwana tse babang. O tlile jwale Modimo Ntatae o hopotse hore ba tla hlonepha mora hae ka bomadimabe, hlonepho eo e jwalo ha eyo. Moruti wa heso, moefangedi, wena mmoledi, wena momamedi ya mametseng thuto ena letsatsi le kajeno. Mona Jesu o tebisa thuto ya hae ho le bona barutwa ba hae ba neng ba sitwa ho mo utlwisisa ntle nngwe bakeng tse ding. Hona o re Bakreste le bona barutwa ba hae le Bakreste ba latetseng ka moo ba ile ba utlwisisa taba ena ka morao ho thakgiso le tsoho ya hae bafung, hore lefu la hae le bolela eng. Mongodi wa lengolo ho Baheberu, kgaolo ya 1 temana 2 o re Modimo ha o no buile hangata mehleng ya kgale le ka mekgwa e mengata le bontata rona ka baprofeta, jwale mehleng ena ya qetello o buile le rona ka mora eo o mmeileng mojalefa wa ntho tsohle, eo hape o entseng ka yena tse bopilweng kaofela. Seo barutwa ba Jesu ba ka beng ba se entse esita le rona bohle ba dumelang ho Jesu, ha re sitwa ho mo utlwisisa hantle, e ke be le ho mo amohela e le Mesia ya romilweng ke Modimo, ya tlileng hore lefatshe le bolokwe ke yena. Re mo amohele hore ho le jwang kapa jwang, ehlile ke yena Modimo eo Modimo a mo rometseng hore a tla re boloke, re tle re bolokehe. Re lokela hore re mo amohele e le morena le mopholosi wa rona. Ka bomadimabe Bajude ba bang ba mo nkile fela e le morumo fela wa Modimo, e seng mora wa Modimo. Bo ntse le bothata bo teng le hona jwale ho Bajude ba bang. Mokreste ke motho ya dumelang hore Modimo o itshenotse ka Jesu Kriste e le morena le mopholosi wa rona bohle. Mme jwale se kgethollang Mokreste ho batho ba bang bohle ke hore yena o amohela Jesu Kriste ehlile e le morena le mopholosi wa hae. Ha re nke temana ya 10. Ana ha leso ho ka lebala lengolo le reng lejwe leo bahahi ba neng ba le lahlile ke lona le entsweng motheo wa sekgutlo. Mantswe ana a Jesu a tswa ho Pesaleme ya 118 temana ya 25 le ya 26, e neng e binwa ha ho hopolwa ketso ya Modimo ya topollo, ha ho lopollwa setjhaba sa Israele ka Paseka ya pele mane bukeng ya Exodus.
Beselemo e ne e re, "O Jehova, ke a o rapela, o hlonolofale ya tlang ka lebitso la Jehova. Re a le hlonolofatsa rona bantu ya Jehova." Mme mona moo a reng lejwe leo bahahi ba neng ba le lahlile ke lona le entsweng motheo le sekgulo. Ke motheo, lejwe leo le entswe motheo, the foundation, ebile le motheo jwale hape lebile le khoneng le sekgutlong, ebe is a cornerstone. Lejwe leo la motheo sekgutlong moo e khonang teng e hle ke jwela bohlokwa ka mokgwa o makatsang, hobane mohao ohle o ema ke lejwe leo. Jesu o re ka mo taba yona eo hohle ho no hle ho bolelwa ka yena. Ka taba yona ena yena o ipolela ka mokgwa ona hore ke tla bolawa, e tlare ha ke shwa ho tla nahana hore ho fedile mosebetsi wohle o fedile, mosebetsi wohle o nyopile, mme ke bile jwalo ka lejwe le siyo, kapa le neng le sena thuso, kapa lejwe le senang molemo. Seo le nnete ke hore ka lefu la ka ho phatlalatswa le ho hlahiswa lejwe le sebediswang ke Modimo ho tlisa phetoho ho motho e mong le e mong lefatsheng. Mme ke tla shwa, ke tla phahamiswa hodimo, phahamisetswe hodimo, mme ke dule letsogong le letona la Modimo Ntate. Mme ke tla kgutla teng ho tla ahlola ba phelang le ba shweleng. Moapostola Paulus o bua ka taba ena ka seo Bakgiriki ba reng ke kenosis. O ikentse motho, o ile a theoha boemong ba Modimo, a ska ba Modimo ya ba motho, a tla hara batho, a tshwana le batho, a ba seopeng sa batho, mme ha entse jwalo, Morena Modimo motho o mo nka e le lejwe la hane la motheo leo a sebetsang ka lona. Mme monna enwa o re lengolong ho ba Filipi, ke reng eo Paulus mona ho ba Filipi, kgaolo ya 2 temana ya 1 ho isa temana ya 10. Ha ke bua ka taba ena e ke reng ke kenosis, hore athe o ifedisise ka ho nka sebopeho sa mohlanka, ka ho iketsa ya tshwanang le batho, temana ya 2. Mme ha a hlahile a le jwalo ka motho, o ikokobeditse, a iketsa ya utlwang ho isa lefung, lefung la sefapano, temana ya 9. Ke ka baka leo Modimo o mo phahamisitseng ka ho fetisa, mme o mo nneile lebitso le hodima mabitso ohle, hore temana ya 10, hore lebitsong la Jesu mangole ohle a ba mahodimo le lefatsheng le ka tlase ho lefatshe a kgumame, mme maleme ohle a bolele hore Jesu Kriste ke Morena, ebe tlotliso ya Modimo Ntate. Bana moihi wa thuto ena, ntumelle ka nnete ha ke entse hakana boemong bona, re ke re eme hanyenyana, ha ke re shebe na ke keng ra ema ha jwalo, hore o so tla lemoha hore ke sile temana ya 12. Ke tla qala hona teng, ke tla tswela pele ka yona thutong e latelang, ke se ke bile ke bolela hona thuto ena ka kakaretso ya sona, mareka o re ruta eng le rona mona, ebile re ameha jwang. Ka nnete ngwaneso ke lebohile, Morena Modimo a le wena, a o baballe, a o sireletse ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Ke kopa hore wena seo ka se etsang mona ke hore o tlwetse subscribe moo, le hore ko re fe di-comment tsa hao, ko ngole hona thuto ena na tse ke fana ka tsona na di a utlwahala. Nna ona le dipotso na mo nang le dipotso, ke etsa hona mo di-comment tsa ho tla di bona ditaba tseo. Ke kopa ke tse thapelo Ntate Modimo, Ntate wa rona hantle mang ka nnete, re a leboha ka thuto ena o re nneng yona hape hore re hlokomedisa seo Jesu a leng sona le seo a tletseng sona lefatsheng.
ntate wa rona hana re mo entse diketso tse ngata-ngata re le batho o teng re sa kang ra mo utlwa mme re la ga nka yena morao hao e ka ke motho fela anti ke hle kwena ka sebe sa wa tlile lefatsheng ha ba rona e ba le mmodi mane ngwana teng o ba le ka lebitso la ntate le la morala mo galla amen khotso mmameng